Unaposema Mungu, vuze Mana, kama mimi nilikuwa na nguvu za kupiga watu 10, nimba nari mfise imbaraga zo gukubita abantu 10, nisaidie nikuwe na nguvu za kupiga pepo 10. mfasha imbaraga zo gukubita abadaimoni 10. Kama nilikuwa na nguvu, nimba nari mfise imbaraga za kutongoza watoto wanamke zo kuresha abakobwa 10, nisaidie nikuwe na uwezo wa kuhubiria watu 10 wageuke. shoboza ngira imbaraga zo kubwira ubutumwa abantu 10 bahinduke. Mzazi wangu mama yangu, mama wanje jewe, kwa sababu nilimpigaga mama yangu, kubera ko nakubise mama wanje, alikuwa gashani tupa naye alikuwa gashani kata, na wenyene yari yaranyase yarantaye. Nikapanda pale juku, ndaduga hejuru kwenye mazabao, watu wakakuja kugicanira, abantu baraza wakaambia prophet eti huyo kijana anakuja kukupiga, ati uyo muntu araje kugukubita. Huyu yitwa Dieu Merci, anaitwa Dieu Merci, ni familia yiwe. Naona kwa sana ni mudamu prophet nabi Dieu Merci yajavuye imuyinga. Dieu Merci alitoka Muyinga, yakirijwe mu gikorane cyabereye Muyinga Gasogwe, aliokokea mu mkutano ulifanyika Gasogwe, yaje gushinga naye, alikuja shuhudia kubera ko yakijijwe, aliokoka, yahoranwe urumogi, alikuwa anavuta bangi, alikuwa mwizi, yari umusinzi, alikuwa mshari, nibindi byinshi yakora bitari byiza, na vingine vingi alifanya sio vizuri. yaramaze kwinjira mu gaso inshuro nyinshi, alikuwa ameshafungwa mara mingi. ijya ni foto yiwe, ile ni picha yake. Jesus, Yesu, mnamubona uyu muntu, mnamwona mtu nguja haje, ndo ule pale. nagiye Gasogwe, nilienda Gasogwe mugikorani mu mkutano, nachenda muhiki, nilimpa nini? wamuhaye noni Blaze yamuhaye koti, Blaze alimpa koti, ndamusengera, nikamwombea, nguyo mugikorani, ndo ule mu mkutano. We celebrate Jesus. Yeah. We celebrate the King of Glory. Jaeka. Oh yes. Christianity. Aba Kristo. Ona. Oh yes. Jesus. Prophet igihakizwa abo bavukana bararize, ndugu zake walilia, kubera ko yaraje avuye mu gasho. alikuwa hiyo siku alitoka prison, avuga ngo arashima Imana, anasema anashukuru, avuga ngo agomba kuvuga akajambo kamwe ko gushima Imana. anataka aseme kaneno kamoya. yaje mu gikorana avuye muri prison, alikuja kumkutana anatoka prison, siku nilimwombea agakizwa, akaokoka, turamanuka, tukashuka, n'abapolisi barashima, na wapolisi walishukuru. kuko yafungwa buri munsi, alikuwa anafungwa kila siku, yari umunywa rumogi, alikuwa mvuta bangi. mwabonye ukuntu yasa, mnaona gisi alikuwa anafanana mu gikorane guca, mu mkutano hivi. Yesu anachakora, Yesu angalia na Yesu anachakora, Yesu anatenda, Yesu anatenda, Yesu anatenda. Patia mikrofoni. Haleluya, 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 amen. Namshukuru Mungu sana, ndashimiye Imana cyane. tupigie Mungu wa prophet wetu, dukomere Imana ya Prophet of Jesus amashi. Ni dakika 2 kwa sababu ya muda nasikia unaenda. Ndumva umwanya ugiye. Kwa kifupi, mimi nilikuwa nimeshakataliwa na dunia. Jewe isi yari imaze kunyanka. Nilikuwa gisi anasema, nilikuwa mvuta bangi sana, naranywa urumogi cyane, nilikuwa mbakaji, narafata abantu ku nguvu, nilikuwa naingia mnyumba ya mtu nampiga na muumiza, narinjira mu nzu y'umuntu nkakubita nkamubabaza, nilikuwa naingia makanisani nachunga watumishi wa Mungu wakitoka na wapiga na wasopa pesa zote, narinjira mu mashengero nkarindira abakozi b'Imana basohotse nkabakubita nkabaka amafaranga yose, nilikuwa napiga serikali yenye natuongoza kambini, narakubita n'abapolisi baturongora mu ikambi. Nikaona kweli mimi maisha yangu lazima tu nijiue mimi mwenyewe, ndabona koko kubuzima bwanje no kwiyahura jenyene, lakini Mungu akasaidia, ariko Imana irafasha. Mungu akitaka ukugeuza, Imana igomba kuguhindura, hata uko umeshatupiliwa na watu, naho woba waratawe n'abantu, kuna mara Mungu anakuinua tena. hari igihe Imana isubira kukuzamura. Nilifungwa Centrale, naraboshwe muri Centrale,
Paka watu ambao tunafungwa nao wakaniogopa. abantu tuboshwe hamwe barantinya. Kamaliza kitu cha wiki 2 sikuli chakula. Mara indwi zibiri atacho mfungura. Wakubwa wenye wananituma waje kunisambisha wanaogopa. Abaje kunsambisha bagatinya. Mungu akasaidia nikasikia eti kuna mkutano kambini. Imani kirafasha ndumva ngo hari igikorane mwikambi. Kambia wakubwa mkinifungua mimi nampokea Yesu. Ndabwira abakuru nukuri mumbohoye ndaza kwakira Yesu. Wakaniambia kweli, barambwira koko ukikubali kumpokea Yesu wemeye kwakira Yesu hatutokufunga miaka yenye tulikuwa tushakwani. Ntituzosubira kugufunga imyaka twari twaguteguriye. Tutaipunguza basi. Turaza basi kuyigabanya. Wakati mimi nakuja kambini, igihe naza mwikambi, mzazi wangu mama yangu, mama wanje jewe, kwa sababu nilimpigaga mama yangu kubera ko nakubise mama wanje, alikuwa agashanitupa naye alikuwa agashanikata, na wenyene yari yaranyase yarantaye. Naenda kumpokea Yesu, mama yangu aliliaga sana. Giye kwakira Yesu, mama yararize cyane. Nikapanda pale juku, ndaduga hejuru kwenye mazabao, watu wakakuja kugicanira, abantu baraza wakaambia profeti eti huyo kijana anakuja kukupiga, ati uyo muntu araje kugukubita. Watu wakalalamika sana, abantu bakoma induru cyane. Uyu papa Kevin ndo mwenye alinijogelea, niwe yashoboye kunyegera. Nikamwambia mimi nataka nimpokee Yesu. Ndamubwira je ngomba nakire Yesu. Tena nilipandaga kwenye mazabao, igihe naduze kugicaniro, nilipapandaga ninaleo, naduze mborewe, nilikuwaga nishavuta bangi na ninaleo, nari maze kunwa urumogi kandi mborewe cyane. Nikapanda kwenye mazabao, ndaduga kugicaniro, tumishi wa Mungu akasema, umukozi w'Imana aravuga, mimi jewe kama gisi nilivyokuwa zamani, uko narindi kera, nakuwekea mkono, ndagushizeho ikiganza, Mungu akubadilishe kama alivyonibadilisha. Imana iguhindure nkuko yampinduye nanje. Kweli mukuri Mungu ni wa ajabu. Imana ni igitangaza. Mimi nilikuwa nimepanga ya kwamba je nari nateguye yuko vitu vyote vinyo ataniambia pale pakikucha nifike na viacha. bavuga bambwiye nce ndabireka, nikajikuta naendelesha huduma za Mungu. Cyasanga nakomeje igikorwa cy'Imana. Niliposema Mungu, vuze Mana, kama mimi nilikuwa na nguvu za kupiga watu 10, nimba nari mfise imbaraga zo gukubita abantu 10, nisaidie nikuwe na nguvu za kupiga pepo 10. mfasha imbaraga zo gukubita abadaimoni 10. Kama nilikuwa na nguvu, nimba nari mfise imbaraga za kutongoza watoto wanamke zo kuresha abakobwa 10, nisaidie nikuwe na uwezo wa kuhubiria watu 10 wageuke. shoboza ngira imbaraga zo kubwira ubutumwa abantu 10 bahinduke. Mungu alinisaidia. Imana yaramfashije. Nikaomba. Ndasenga. Kweli Mungu ukimwomba unamuona. Mukuri Imana uyisenze urayibona. Ipo siku sitakufaga na sauti. Hari umunsi ntazokwibagirwa ku buzima bwawe. Mungu alinionekea niaga. Imana yaranyeretse. Tariki 26. Itariki 26 za mwezi wa 6 Gasogo. Kwezi kwa 6 Gasogwe. Joshua ameniombea mimi. Joshua yaransengeye jewe. Leo uyu munsi mpaka ikafikia hatua pastor ambaye anaongoza kanisa kubwa birashika umwongere ayoboye ishengero rinini, kwa sababu ya gisi natumika kazi za Mungu. Kubera yuko kuno ndiko ndakora ibikorwa by'Imana. Nimeoa binti wake. Maria je n'umukobwa. Ameoa binti wa mchungaji. Hayo makofi yamo ndani wivu. Hayo makofi yamo ndani wivu. There is jealousy here. You can do better. Yes. My God. Ndio. Ulioa sasa? Warakoze ubukwe rero. Ndio nimefanya harusi na watu wakaniambia eti kuna mara unaweza ukakuta hii harusi baba yake Joshua ndo amemfanyia. Abantu bavuze yuko iyi mariage ari papa wanje Joshua yayinkoreye. Achana na watu. Rekana n'abantu. Sikia wewe. Omvuyo. Nimefanya science. Nakoze science. Sikuomba baba mu. Sinasenze data mukiza. Nilikamata science. Nakoresheje science. Kisi nilikuwa mbaya. Uko nari mubi. Mungu akanibadilisha. Imana irampindura. Kisi alinibadilisha. Uko Imana yampinduye. Ambadilishe na huyu. Amuhindure na huyu. Maombi ni science. Sama sengesho ni science. Ni application de quelque chose pour la vie de notre. Ni application y'ikintu kanaka kubw'ubuzima bw'uwundi. Siko mtajua science ya kiroho. Yes.
That's the kind of prayer. Ayo nayo masenge. Alikuwa amelewa. Yari yaborewe. Nikaona amelewa. Ndabona yaborewe. Taombe aje mlevi. Za gusengera guti mboregwa. Nikasikia harufu ya pombe. Ndumva kamoto kinzo. Nikafika nakumbuka hapo. Chandi kubwo nyene. Na mimi nilikuwa mlevi. Naje nari mboregwa. Nguvu ziliniokoa. Imbaraga zankijije. Ndio za kumuokoa. Nizo ziza gukiza uyo muntu. Maombi mpaka leo anayakumbuka. Amasengesho nubu arayibuka. Gisi Mungu ameniokoa. Ukimana yangiri. Na kutia iko mkono. Ndagushizeho ikiganza. Akokwe nawe. Nawe nyene. Si huyu hapa iko natangaza injili Samia. None suyu nariko aravuga ubutumwa nkanje. Bwana akubariki. Imani guheza. Siku moja utakujaga ushuhudie. Umunsi umwe uzoza ushinga. Siku moja tumuitaga jaga tushuhudie. Umunsi umwe tumuhamagara shinga. Tena hiyo siku. Kandi uwo munsi. Siye kama kanisa. Twebwe nk'ishengero. Unisikie bien? Nyumva neza. Sinjo tajikuitia. Nitwe tuzokwihamagarira mama. Hiyo siku. Uyo munsi. Asikuji na rasio. Nazoza za nyerasio. Tutawatia fasi ya BM hotel. Tuzobashira mwihotel. Sinjo tuwakulishe kwa jina la Yesu. Tuwagaburire mw'izina rya Yesu. Kisha murudie milimani. Hama musubire ruguru. Mungu awabariki. Imani bahezaki. There is God in heaven.